Kadang-kadang tiang pelung sami taat beragama Islam lagu ditar rukun agama tiang pelung sami kalah makin dengan ni dewe anu lepek. Kadang-kadang sekolah kunin tu balin cewek di sekolah ya kalah bajang-bajangan ni. Paling berat coba adalah dini bahwa ilmu tele mai ru tongke ilmu tele bai ru dade ilmu tele kemai ru sangke ilmu tele mai ru irung ilmu tele mai ru akhir lepek jari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana zaluman jahula. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Dani para al-mukarramun wal muhtaramun hafizakumullah. Dani Ustaz Kamal sabiti yang hormati, bidi yang cintai dan lebih tiang hormati. Dani para pemuka agama, pemuka masyarakat, sepuh agama, sepuh masyarakat, sahabat yang hormati, dan para hadirin sahabat yang hormati pula. Alhamdulillah wa syukurillah dalam kesempatan niki tiang pelunggu sami masih tebing umur sehat walafiat insyaallah taala, panjang umur serta tiang pelunggu sami kican hadir litau samulu niki untuk merayakan acara sak mulia, acara sak paling tinggi adalah acara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah maka tiang pelunggu sami sendeman lanjut atau sendeman peterus tiang pelunggu sami sila sarang-sarang berhadiah Fatihah tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadiah tamblung sami kican bantuan, kican syafaat limal akhirat. Al-Fatihah. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ay yaminiha wa shimaliha wa barriha wa bahriha aynama kanu syai'un lillah lamul Fatihah. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sarang-sarang tiang pelunggu sami nunas jok Allah Ta'ala, mudah-mudahan satiang pelunggu sami menghadiri acara roh atau acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiang pelunggu sami kican panjang umur insyaallah Ta'ala, sehat walafiat, terpelihara li roger dunia roger akhirat, panjang umur, kican tetap iman Islam tauhid ma'rifat, kicar rezeki halal malik barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Summa lidafil bala. Al-Fatihah. Para hadirin sahabat yang hormati, kita tak lupa menghaturkan panjat puji syukur kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiang pelung sami rayaan rohan di sidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekadi marak basen Sayyidina Ali berbahasa man anfaqa maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Bahasa Sayyidina Ali, sai kayun atau suka rayaan rohan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Ya aran manusia seno pero Eropa pesiar agama Islam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maramanik Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Nah maka tapi naam supuk Nabi, tapi naam supuk utusan li bawun dunia si Allah subhanahu wa ta'ala jari contoh, jari tauladan, jari perituk, jari ajah tiang pelunggu sami maratan di sidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah pijak baik akhlak, baik pergaulan, baik cara usaha, baik cara mengkuli, baik perkawinan, baik cara midang Rasulullah. Wah tatajah wa tapritu doang si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena jari tauladan pemberitu litiang pelunggu sami. Nah ya hikmat Allah subhanahu wa ta'ala pina supuk Nabi li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia jari untuk membawa agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Nabi sabun jauh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah taparan sak taparan aran agama Islam. Nah maka arah pire rukun agama tiang pelunggu sami sabin jauh si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agama Islam. Mu agama Islam nu menghimpunkan 4 perkara. Pertama iman, Islam, tauhid, makrifat bin jauh si Nabi Muhammad. Islam yaitu ilmu fiqih, yaitu kedua iman yaitu ilmu tasawuf, ketelu ilmu hakikat yakni ilmu tauhid, ketiga keempat ilmu makrifat ilmu rahasi. Ia sebin jauh si Nabi tita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah maka agama Islam seno menghimpun 4 perkara bengkawur yaitu iman, Islam, tauhid, makrifat. Apa kenan Islam? I bermakna Islam, sin bermakna selamat, lam bermakna laksanaan, alif bermakna ajaran, mim senu bermakna Muhammad. Nah jari Islam selamat laksanaan ajaran Muhammad. Nah ia aran belon aran agama Islam. Cuma Islam senu nama ringkas. Nah lagu aran sabelo Islam selamat laksanaan ajaran
Nai saran belon, saran agama tiang pulung sami, agama Islam. Nah maka dalam agama seno tepinaan Allah Ta'ala rukun empat agama. Pertama rukun agama seno sidqul qasdi, kadin tentu benar-benar tujuan dalam agama Islam kendik bengkok. Nah jadi lamun bengkok tujuan tiang pulung sami nanti enti para nara rukun Islam, rukun agama. Kasdul kasdi, kadin tentu kadin benar tujuan dalam agama Islam. Karena Islam itu adalah melaksanakan tiang pulung sami syariat dalam agama Islam. Karena syariat seno khaufan linnar wa tama'an lisawab, jalan tiang pulung sami antih atau ridhan Allah Ta'ala kada sakican pahala, kadua kadit tajauan li neraka. Nanilah sak tujuan di dalam agama Islam. Nah lagu timani ye kenan Islam lagu ndet lain atau ndet tujuan dalam agama seno napi wal tiang pulung sami dalam agama Islam di dia ada rukun agama. Kedua rukun agama seno wajitinabul manahi, kedua kadit jauhan barang sak tebala asir Rasulullah. Kedua kadit jauhan barang, kadit rapatin barang sak temanikan barang kata suruh si Rasulullah. Ini dua rukun agama. Wajitinabul manahi, kadit perapat pesuruh Allah Ta'ala yadian Rasulullah, kadit jauhan pembala Allah Ta'ala pembala Rasulullah. Kata lu rukun agama seno wal wafa'u lil ahdi, kadin napi jak perjanjian li Allah Ta'ala yadian Rasulullah wal wafa'u lil ahdi, kadit tunian segala perjanjian li Allah Subhanahu wa Ta'ala yadian Rasulullah, lantaran segala-galanya watak berjanji det Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ia kata lu keempat rukun agama seno kendit aru lalu putus harap wala tai asu mir rahmatillah dikanggu putus harap. Nah inilah rukun agama satiang pulung sami saat petemes atau saili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ane sampai niki bejal rukun agama seno insyaallah pasti selamat dunia akhirat. Lagu rukun agama no dituah amalan, dituah gawean, tujuan Islam no lain boj gawe. Sedangkan perjanjian Allah Ta'ala dituah tunian perjanjian. Malik tiang pulung sami jelak putus harap tiang pulung sami. Nah jadi tiang pulung sami mudah-mudahan saya tahu gamal atau amalan sak taparan aran rukun agama. Kadang-kadang tiang pulung sami taat beragama Islam lagu ndit tahu rukun agama tiang pulung sami. Tebangak si Bali Bali ya bersalam bangak aksi dengan Islam ini lagu dintar agama Islam dintar rukun agama bahasa harap Bali bersalam kocek ngaraos lain bajang berburung petang dasi tahun bangak lalu sendin tahun rukun agama, sedangkan agama Islam lain mudintar rukun agama dunia. Arang barang bawa kadang-kadang seatas doang mau kaji tiang pulung sami sebawa di putih tahu. Nah inilah rukun agama tiang pulung sami dalam agama Islam. Pertama kadit tentu beneran tujuan dalam agama Islam. Kedua jauhan nahi mungkar pembala Allah Ta'ala pembala Rasulullah pesuruh Allah Ta'ala pesuruh Allah. Katelu kadi segala perjanjian seno adit tunian adit sahur unjuk Allah Subhanahu
wa ta'ala. Keempat, kendik jelap putus harap tiang pelung sami. Tiang pelung sami mudah sekali dua tan pendak aku dinar harapan. Kendik putus harapan teru lawan lema. Yang penting kendik putus harap jok Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka di sida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapara naran ulul azmi unin tapara. Nah kembe kan tapara na ulul azmi lantaran dinara Nabi senu paling luik cobaan melainkan di sida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah mutahan apa jaran coba rogoran mutahan di sida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya lin batingkat tapara naran ulul azmi mutiang pelung sami panggal lah dong sembahyang wala mak sembahyang ke panggal ton ndik tiang pelung sami ditahan le coba selapun ditahan tiang pelung sami hati ni ya mau. Nah jadi kali tahan segala perjuangan seno adalah kadis sabar li taat, sabar li maksiat yang pelung sami. Ini selapu tandara bot tahan jadi dinar mangut selapuan. Nah jadi syarat selapu nuk ada sabar. Yolit bau berbi jaidah pantahan. Dia panggal doang tiang pelung sami dia tak berjamaah lala menjelu anak kamu tu panggal lalu kita betul. Jelas pengalahan tiang pelung sami. Nah coba tahan berjamaah, tahan zikir, tahan sembahyang, tahan ngaji, tahan sekolah. Ni di mana lepek, di mana benjing kah langah sekolah, langah ngaji. Rok idang saya kalah makin dengan ni dia nak lepek kadang-kadang sekolah kunin tu balin cewek di sekolah ya kalah bajang-bajangan ni mudah menolak mulalah ni saulik lalu midang di dengan sekolah lalu sebab petapet lalu warna lalu sekolah lalu midang ya kalah barat lalu sekolah doang dikendik menonggih benar-benar jujur ai talu midang ni barak bala sekolah ni sepelang tau ngentang sekolah ya kalah selapun tahan coba sabaling balik li tiang pelung sami masih sekolah ni paling balik coba paling sekurang-kurang kedikan susah sekepeng ditua sama no hidup lama mah tak cobain sini ni jauhan ni lepek wah tu le sekolah bilang jelu sebulan dia sekolah kali selalu tu dong lai ya kepeng tetap tebe motor tetap tebilan minyak munde le sekolah tu le sekolah balik cewek sana nah kan dia menok tahan berembi jaidah apa suhiral lail farihan nahar maning nabi jaga-jaga lentam sekolah jaga-jaga lentam beraja no insyaallah lemak wam sotowa ye ta masan senang tiang pelung sami ni bot lepek baik tahan tegar lewa dipacu sekolah dipacu ngaji lemak wa sotowa deman toa lalu nyesal wah tak pengaji sini amak lain lu kan bukan dikulu lemak tam nyesal lampum dia nyesal ja ratakan enter kantau ke lemak dipacu je pacu itu baik kan nyesal sotowa dan dipacu ni paling berat coba adalah dini bahwa ilmu tele mai ru tongke ilmu tele bai ru dade ilmu tele kemai ru sangke ilmu tele mai ru irung ilmu tele mai ru akhir lepek jari ya aran setan dengan teruna nu dasim marana teruna dari ane kembe tersuru begere si dasim lituliti begere anu setan ane kembe lituliti dasim tio jok itu nina jok dan mamulain kadin sa
umbi ja apaan mau ongo aran waya lambah ada mam telek dan ini kacat beberaya nu kemakan belum rajuk anu mas ruah apa kai saran coba meong mam telek kemakan ni malu kita meong kan Kerantik berempi dan meong no biasa boyo meong lagu lamun beraya TP la ilaha illallah kamu kena solah lalu di mana ngentut bayi paling solah unintut tenapu di ma terdenghan ngentut ta siaran melet kan waktu sanu aneh lah merari jane aneh tetu apa buntinya tinjalan wah nah balik coba nah ni agak ingat jaga-jaga lihat waktu sama si sekolah aja kamu kata lain selalu di mata tadait menek nganjeng ngapu seneng dan ini kata mana kita penek nomorun bong ruwe coba lalu numai dah ruwe pada berkemelaan ane lama tu angkah berkemelaannya goyo nama iru dia coba nanti yang pelung usami coba kadang sangkah ngaji kadang angkah sekolah berat tantangan enggak coba paling balik di daptian nina paling berat sekurang-kurang ja dem berbalik wah banem ngelawa banem panggil jokina am banem berogong lantaran cewek dan pelungusami nah jokot tegal rukun agama sidqul qasdi kadin tetu tujuan melet tahu ajah diri melet tahu kan desa rugi na amak bak cewek na amak kada rajinan pacuan tekunan sekadi desa rugi itu rugi na amak yang pelungusami berjuang dengan sepuas tenaga dan sekuat tenaga berjuang menuntut ilmu talabul ilmi walau bisin PT ilmu senu walaupun di secina tahun wajib petiang pelungusami tuntut ilmu lagu makin ke sekolah loi ustaz loi tuan guru loi makin bijak lumbaran dit perlu sampai batu menik dit perlu sampai warak le gobok warak le desa kan kata mili doang makin det pacu mau enggak bembe le mengaji Mesir le ngaji perduduan namun ya anak dua pun perduduk di Mesir mau datang mengaji ada 6 perduduk den lui den kurang tetap 6 muni ya lalu ada perasaan nah tanu ini dogong diri akhir itu liti dan pulau sekolah pidah doang ndarah dai terakhir takunan tak apa li sopo guru insyaallah ilmu dengan Mesir ilmu dengan bakat iya wah ni wah jok Mekah tiang dengan tobat tu li Masjidil Haram nu guru hari Basiyah astagfirullah ya padu ni tobat dengan Mekah de tion mak paranja lainnya ni tobat astagfirullah maksud dia engkau yang penting tekun udah pacu-pacu di sini selong-long muncul hulung jari tu atas tak berdilallah julu lelah korban julu barulah sampai tujuan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermbi tanto ilmu selai tahun Rasulullah ngaji ngapa lagi tiang pelunggu sami saya hamak kangkung malik kenyah di narak tahu ngaji ngundit pacu